Birinci oranda Muhammed Kujamet oğluna. İkinci oranda Salim Muhammed oğluna. Hem beşinci oranda Saletski Maksim İnternat Mektebi'nin İnternat Mektebi o'quvchi shaharlarida dostlar alqishlar beramiz. Birinchi 25 kilogramli o'lchov og'irlig'ida jimo yolagan yigitlarimiz. Beni yine eğlendirip koy ya. O, bu da самый главный alarga soğuk. Молодец, давай. Самый мотор. Фотография. 35 kilogram kadar o'lchov og'irlig'ida birinchi o'rinni Muhammed Abdulhakimov Kujamet oğluna. İkinci o'rinda Savalyov Andrey Minzala shahrining Yeleli sport maktabi. Ham uchinchi o'rinda Osipov Vladislav internat maktabi. Молодец. Dostlar, 45 kilogram kadar o'lchov og'irlig'ida birinchi o'rinda Maktul Adel Minzala Yeleli sport maktabi. İkinci o'rinda Fakayev Ratmir Minzala Yubileyli sport maktabi hamda Baybolgan Rostislav Minzala Yubileyli sport maktabi do'stlar güzel alqishlar beramiz. Молодец. 55 kilogram kadar o'lchov og'irlig'ida Safindan Rustam birinchi o'rin oldi. İkinci o'rinda Savalyov Stanislav. Üçüncü o'rinda Rezerkinov Damir Minzala. İkisi de Yubileyli sport maktabi. Hamda 55 kilogramdan yuqori o'lchov og'irlig'ida birinchi o'rinda Abdullayev Minzala Yubileyli sport maktabi. Ana ikkinchi o'rinda Davletov Daniel ham Galakov Ilya Minzala Yubileyli sport maktabi. Uchinchi o'rinda do'stlarga alqishlar beramiz. İsmini çek. Давай. Талантli batırı. Zurraq yoshlar 40 kilogramga qadar birinchi o'rinda Muhamedov Abdulhakim Kujamet oğlundan, ikinchi o'rinda Jabrakov Artemi internat maktabidan hamda uchinchi o'rinda Salimov German Poltavdan do'stlar güzel alqishlar beramiz. İsmini çek. Давай. Молодец. 50 kilogramga qadar o'lchov og'irlig'ida birinchi o'rinda bo'ldi bizning Jernakov Ivan internat maktabi. Hamda ikkinchi o'rinda Haji Muhamedov Marat Sho'royev internat maktabi. Ham uchinchi o'rinda Alyoshkin Kiriyev Minzala Yubileyli sport maktabida shug'ullanishdi. 60 kilogramga qadar o'lchov og'irlig'ida birinchi o'rinda Xayrov Fazinor Minzala pedagogika kulliyati studenti. İkinci o'rinda Osipov Dmitriy. Ham uchinchi o'rinda Valiyev Ruzil Minzala pedagogika kulliyati. Молодец. Давай. 60 kilogramdan yuqori o'lchov og'irlig'ida Latipov Dinar Ayov oğlundan birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda Mofimov Ruzi Minzala pedagogika kulliyati. Ham uchinchi o'rinda Nabuli Qadil Latipov Dinar bizning yoshlar orasida aksayyor doktor bo'lib turadi. Bunun главный Dostamalı. 70 kilogramga qadar o'lchov og'irlig'ida 70 kilogramga qadar o'lchov irotlar. Birinchi o'rinda Tastov Kirill Minzala Avval xo'jaligi texnikum studenti Yoshada oğlundan. İkinchi o'rinda Sharipov Kamil Minzala pedagogika kulliyati. Minzala shahar hamda Shakirov Marat Minzala pedagogika kulliyati studenti. Do'stlar alqishlar beramiz. 70 kilogramga qadar o'lchov og'irlig'ida. Давай, молодцы. O'rinlar oldi do'stlar. Ulinlarkiz Erkanash oğlundan. İkinchi o'rinda Zagrev Lilan Minzala shahrining gimnaziyasida fizkultura o'qituvchisi. Hamda Zaripov Ilyas Sho'royev Minzala shahrining uchinchi o'rinni oldi. Bizni sabab qilmaydi do'stlar. Yigitlar meniki, meniki.
Ederiz 90 kilogramga kadar uçuşu ormanında. Şinşi orunda Nabil'in olmaz. Yama Tekirmen, Kadirek Jirliğinden dostlar. İkinci orunda Akberov Resul. Birinci orunda şampiyon olup kaldı. Hamidullah Rüştem. Mizele şehri dostlar. Güzel alkışlar veririz. Hamidullah Rüştem'in bizden. Kul işte senin kul travmayı. Birinci komandası benim. Trenerine doktora. Dostlar. 100 kilogram'a kadar uçuş ormanında. İkinci orunda Garayev Daniya. İrkeneş Oğlu Jirliği. İkinci orunda bizden Garayev Daniz. Mizele İrkeneş Jirliği. Taminge birinci orunda Kamalov İlnur. Kadirek Ozan gibi çeşitli bula dostlar. Güzel alkışlar gibi. Sıkıraştın ne var? Absolut batında bilgilengen tekeni tapşırıyla izledi dostlar birleşip Latifov Dinar bastı. Latifov şifada. Bunda. Latifov. Ostatış Dinar. Muyunga. İki ayağı. Başını tutsun, başı bilen vermesin. Başını tutsun, bu güzel. Ne şişmeyle izledi dostlar. Dinar kep. Kalanı malayını vermesin. Başın barışta gene. Baraptırsın. Bizler şaşırının absolut ortalığı. Hayda. İsminden alkışlar verileriyle varlık kirişimde hem de Общий фото bütünümüzde. Masa spinner bulduk Allah. Yok. Занимаюсь борьбой уже 6 лет. Мой тренер Рамзиль Бадриев. И хочу спасибо сказать ему за то, что он дал мне такой хороший опыт. И благодаря его опыту я смог выиграть этот сабантуй и стать батыром. Также хочу спасибо сказать своим родителям, что они меня таким воспитали и дали все, что мне понадобилось. Поздравляю всех мизинец с сабантуем. Бүгінгі күреш бек матур өтті, бек ұшады. Бек күшлі күрешшілер жиылғаннары, бек қуандырғаны. Что балалар күреші, балалар бек көп болдылар. Шунсы қуандырды. Келешекте Алла берса мизеледе күреш үсірге тиіш деп ойлаймын. Самыған шол бүтін мизеле халқын бәйрем білен құтлайым.